Ya expresa suporta el jefe de la Oficina de Salud, Dr. Rodelin Agbulos, acerca el compra del gobierno local con un mobile medical unit que tiene precio de 37 milyon más. Asigun con el doctor, un bien grande ventaja para con el ciudad de Zamboanga como kita, quien ahora ta queda proactive yan, legar el mga emerhensya y calamidad. Miragani yung mga specs di suyo and kosa el mga incluido na di atun van. And I personally feel na bien completo el di aton mga equipo. No? They are here by mini x-ray. We have a life packet and talyas todo mga cardiac monitors. And all that I was asking the previous meeting, Yamirayo, talya na specs, no? And so there's a question about el laman del van, no? Bien grande el 38 milyon, valor del equipo que tapone duda el mavivientes con el movimiento. Pero asigun ko nagbulos, cuando puede elimira el mga specifications de hindi también broma el de kapabilidad y bentaja ya para con el mga primera ciudad como el Zamboanga. We were made to understand na usagana kita in times of disaster and this will be used for emergencies in the Ciudad de Zamboanga, and this will definitely be an additional na di aton mga facilities when it comes to health emergencies, and we are happy. So I tene kita deste klase de mobile van, no? Si Agbulos, el uno del mga opisyales que niya atende con el diila ka segundo committee hearing del Committee on Disaster ta encabeza el Konsehal Jawo Jimenez. Asigun pa con el Konsehal Jimenez. Ta extraña si porque ahora ta alborota el mga konsehales que parte del Team Colorado na compra del equipo, donde de más temprano pa, sila mismo ya conforma ya apruba con del Disyembre pa. Bien sabi sila, i-apruba kami, resolution, unanimous, and tan-indicate talya. About the question the transparency, that's one way we showed the transparency even after we discussed it in the Disaster Council. Claro, na un documento que usa con el alocado fondo del City Disaster Risk Reduction Management Council que estaba mismo na sanggunian panglungsod, donde estipulaw el compre del Medical Mobile Clinic, Prime Mover, Fire Truck Penetrator, Mobile Excavator, Crawler Bulldozer, y un 4x4 rescue vehicle. To some councilors who are saying they did nusabi sila quantal amount, that is not true, of course, because after the City Disaster Risk Reduction Council approved the investment plan indicating the amount of 38 million pesos for the mobile clinic, this was also approved by the City Council in December of 2015. So, no pwede hablar mga miyembros del Consejo, kinusabi sila at 38 million pesos gali el-estimate. And the bid amount is lower than 38 million pesos. Ya ba también asigun el bidding del pasaw mes pa, ipagade lang el necesita para pwede con transporta para na siyudad de Zamboanga. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.